Thutha wa kuheba nyeki ndagika 90 kiharo-ini kia Mukerenjo tauni-ini ya Kabati, timu cia Kabati Youth na Zetech Titans iraigananirie hinya na kwaga kufungana na irainuka na pointi imwe o timu. Medisabu wamekuwa na run fit kutoka pale 7 wins in a row. Ndio opponent wenye wamekuwa juu yetu second leg wamewin sana kutuliko. Tunashukuru kwa draw, itatusaidia maji tukiendelea kupush kwenda playoff ya NSL. Pointi ino imwe ni irari njiganu kwambatia timu ya Kabati nginyagia ligi-ini ya NSL, kuona irakinyirie muigana wa point 55 thutha wa draw ino. Riu Kabati Youth itongoretie murugamo wa ligi ino na point 55, na ona ingite ngucanio ici igiri ndigaru gutire timu ingimikinyira, kuona namba 2 Bumbani Stars ina point 48 na Zetech Titans irugamire namba 3 na point 45. Ikoretwo ni unyitaniri wa mafans, committee ya timu, technical bench, nikio twakorwo twi haha. Ni mabatara equipment cia guthaka na cia training. Oho no turabatara ambulance. Wala ikuruda ni sorry neyo. Gari goro gutetheleria tutakwana milioni 12 twara kupada NSL. Kimera giukite Mount Kenya igakorwo na timu 3 ligi-ini ya NSL, kuona timu ya Fortune Sacco na 3K ya Embu ciranyita itemi ligi-ini ino, na muigano uyu wahota gukinya timu 4 angikorwo Murang'a Seal ni guikurukio ngathi, kuona iri ugwati-ini ucio. Ngiribotera Inooro TV mathako kuma Mukerenjo Kabati Kandara, muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira.